Moram da kažem da se unapred užasno nerviram kad pomislim kako ćemo od sutra iz početka da slušamo kako Goran Marković nije oteran iz politike, nego kako je sam otišao. Naravno da je Goran Marković oteran i naravno da je oteran na isti način kao što je oteran i Dušan Petričić. Samo ovog puta još malo morbidnije. Dakle, nema šanse da je neko pomislio da je moguće da posle odvratnog teksta koji je napisao i objavio Goran Kozić u Ponedeljak u Politici, Goran Marković može mirno da nastavi tamo da piše. Prirodno je da je Goran otišao, jedino što je malo šteta što je Goran učinio ono što su oni hteli da učini i što ih nije prinudio da mu sami kažu moraš da ideš. A s druge strane, ja mislim da to uopšte nije loše. I nije loše što nema više Petričića u Politici i nije loše što nema Gorana Markovića. I bilo bi super da nema više nikog pristojnog tamo, da ogolimo stvari, da Karić kupi sve televizije i da se više ne pravimo da postoji ono čega davno ovde nema. Moram da kažem da me doskora nisu zanimali hakerski napadi i sajber kriminal. Ja sam jedan običan analogni tip koji ne koristi, niti mu pada na pamet da koristi društvene mreže. Ali to se prošle nedelje promijenilo kada je napadnut sajt Vremena. Naime, 5 tekstova koji su napisani naši novinari su izmijenjeni i na njihovom mjestu se pojavili tekstovi na lošem engleskom Miće Megatrend Jovanovića. Sve izgleda pravo. Prava je adresa Vremena, pravi je izgled stranice, sve je pravo osim jedne stvari. To autori Vremena nikad nisu napisali, niti je Vreme to ikad objavilo. Moram da priznam da me to počelo da brine. Moram da kažem da više nisam siguran ni u kakvu elektronsku arhivu Vremena, niti bilo koju drugu. Plašim se da će jednog dana neko da izmjeri to što smo pisali 90-ih i kasnije i da će ispasti kako smo od prvog dana pisali da je Vučić oduvijek bio evrofanatik i borac za mir, da su Nebojša Krstić i Marijan Rističević dokazani humanitarci, pogotovo kada je riječ o oboljeloj djeci, a da je Neša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, primjer akademskog poštenja i čestitosti. To moram da kažem. Moram da kažem da sam obnevidio, oglušio i potpuno se izgubio tokom Vučićeve istorijske posjete Kine. 2 dana samita na kome je srpski premijer sa ostalim svetskim liderima bio gost kineskom predsjedniku na više događaja, Xi Jinping još jednom je pružio prijateljsku ruku Vučiću. Predsjednik vlade je jutros u 7 sati brzim vozom iz Pekinga otputovao u severnu kinesku pokrajinu Hebei, u kojoj živi 74 miliona stanovnika. U sedištu železare Tangsteel u Tangshanu premijeru je priređen srdačan doček. Ispalo je da su tamo i Putin i Erdogan i svi ostali došli samo da vide, kako se sad kaže, izabranog predsjednika Srbije. Dok to naši mediji razvlače na sva usta, poput crkvenih zvona odjekuje tišina posvećena istrebljenoj ambasadi Republike Srbije u Libiji. Da podsjetim, prije 2 godine oteti su i u napadu američkih aviona na bazu Islamske države ubijeni Slađana Stanković i Jovica Stepić, a zasad pod još nerazriješenim okolnostima poginuo je u saobraćajnoj nesreći ambasador Oliver Potežica. Pravo pitanje zato glasi: čim se to zapravo bavila srpska ambasada u Tripoliju kada se zna da su gotovo sve države još 2011. povukla svoja diplomatska predstavništva iz ove zemlje? Ima li njihov rat u Libiji možda neke veze sa onim prangijanjem iz oruđa i oružja u Nikincima, očigledno napravljenim za klijente iz arapskih zemalja? I konačno, šta to u Libiji rade srpski biznismeni koji liferuju, izgleda, sve što ima prođu u tamošnjom kaosu, uključujući i egzistencijalne očajnike koji vjeruju da bi nešto mogli zaraditi tamo gdje niko ne radi i gdje niko ne ide? Ono što Ivica Dačić govori o svemu tome otprilike može se svesti na lupetanja jednog čovjeka koji gotovo da ništa poslovično ne zna o dešavanjima u svijetu. Moram da kažem da bi u nekoj normalnoj zemlji o svemu ovome raspravljala upravo ova skupština i moram da kažem da bi pljuštale ostavke od ministra pa na niže. Moram da kažem da sam impresioniran brzinom i načinom na koji je reagovao sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije kada je ministar Stefanović dobio pismo od Zvezdana Jovanovića, inače čovjeka koji je osuđen na 40 godina zbog atentata na Zorana Đinđića. U jednom trenutku pokrenulo se sve. Svakako, svaki građanin
ima pravo da se žali policiji i policija je dužna da ispita da li su policajci tom prilikom prekršili zakon, odnosno da li su tu bili brutalni prema građanima. I to bez obzira o kome je riječ. Međutim, ovdje se postavlja nešto sasvim drugo. Postavlja se pitanje gdje je bio ministar Stefanović kada su prije godinu dana i nešto malo više fantomi u Savamaloj maltretirali i privodili građane, a upravo ta policija je kukavički, sramno i na bijedan, jedan pokvaren način ostavila te građane na cjedilu. Oni im nisu došli da pomognu. Šta je tad radio ministar Stefanović kad su ga građani očajnički zvali u pomoć? Gdje su danas inspektori sektora unutrašnje kontrole da vide ko je to njihovim kolegama naredio da ne interveniraju i da građane prepuste svojoj sudbini? Zato, nakon Save Male, potpuno je relevantan odnos ministra Stefanovića i MUP-a prema građanima. Oni su pokazali da u Srbiji postoji jedna kasta nedodirljivih kumova, burazera i ortaka koji mogu sve i koji su iznad zakona. Prema tome, da li im vjerujete? Moram da kažem, ja ne.